إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا كريم ألبوم واحد كني نماذج هورجن كرا حركات كي أي حركات جينامجنغوس أميها هري نماذج نونة ميهون هيوجم دانتين إنا كرا حركات مدنوي نماذج حركات جينامجنغوس إنا هري نماذج نونة ميهون هيوجم نما إنا نماذج باطلوان هين هي نوا درجة حركات جينكم جابيس نماذج باطل نوان دين نماذج النونة ميهون هيوا درجة حركة جنوم كي أي عاد كاداك مت موتيفا وكمه عاد كاداك قطن ميه حركة كرموكا نماذج هنمي كو حركة نكراها جنا حركة كفيه وتي نماذج هنمي كو حركة نكراها جنا حركة كفيه ما إنك نماذج باطل نوني جا ميه كرا حركات كون ده حركات كون تين حركات كون نوع ده هذا الفاي مهم باقي عدد كنيل فكانوه نماذج حركات كا نماذج باطل متكه أدي نماذج كرا حركات كسابون أي بين ما جهين كرا حركات كم جوانم حركات كنماذج بس ونكم بس نانان كرند نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليك فانو حاجة مدور وابغتو إكليك فانو نماذج هنواجه مس حركة كرا وافه بونه ورسول فدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليك فانو كافة دري كملون uruga bandawage namadu karwafe bonnawi ade iklek fana miye salam karmu iklek fana salama atum ishara karwage jawab de wafe bayt den medu danno mi ole wahage ki harakat e gunawantawge harakat ginawegen gos namad batul wani e namadu hunna mihake hi nuwa daraja harakat ginawegen diyama den medu ge mawdu'a ki hituge amalta ginawegen gos kita medigula demigen diekam gaves namadu batalan wane danna mole echki miyaku hitan ara eche namada nugule echen enage hitan ara anani namada nugule wahakatake enage fikru ga amrani enage khiyalan anani ehem wiekas namadu batalan wane adi e fikru ga e khiyalu ge terega e bahumu ge terega kita medigula demigen diekam gaves namadu batalan wane ehma imam shaukani nail autorga mi bab nammi genafnis bab fi anna amal al qalbi la yubtul wa in tala hituge amalaki ei kitam medigula dekam ga bes namatu baatlu achen nune miwaha kanan genano bab admi kam ge dalil ke kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu an nabi hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha nudiya bis salati adbara ash-shaytan wa lahu duratun hatta la yasma' al-adhan فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم 3 صلى أم 4 فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه وقال البخاري قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة هذا مي حديث مي ألقى منا أدي فهم إسراد كريا أننا حديث كوش سجدة بيجت ما ذكر من حديث أننا إنما ألقى مي موضوع كي هيتوجا إمبرة خيال تو كسابون خيال تكيتم ديجوجين جينوجين ديكم قابس نواد باطل الوانه إذا دليلك أبو هريرة الواقر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني نماذا قوال بجيا شيطانا namada gwala vijaen bay bangi goijiya e bangi ga adu nehu mattaka shaytana filan duane enage furagas faratun va ber kura haluga ena filan duane furagas faratun va berun e algon menge emme adage dera dad bahru em budakam gawana fodi jahamun jamun ena furagas di filan duane den الضراط جمانيكي مدن يفدين فرقس فراتم وابير نوت بير كروم أي أداكا إكيغا بيروا بيا مكاني ضراط عربوغا أداكا نولا نكون بيان مكاني فسا كم لك الشيطان
mi bangiga adu nuehumattaka bangiga nuehumattaka furagas di filan duwane enage furagas faratum wa beher kura halu den bangi nimijjiya ena emburi annane den anekaves amed devijiya namada gwale vijiya ena anekaves emburi filan duwane den kame di nimijjiya anekaves ena emburi annane ais ek namadu kura mihaya enage nafsa detere bade ene waswasta di hadane ena bunane menika men hadan kurashe menika men hadan kurashe e miha hadan netifa hun nakant tawge terein menika men hadan kurashe shaytana bunane waswas derga bunane den mi waswas den muge sabun e namadu kura miha ena kurawni kitar rak'akan ena ya nenge darajen ena olgen dane den tiba mi hunge terein mihaka ena kurawni kitar rak'akan nenge nama ena kurawni tin rak'akan ota hatar rak'akan nenge kam gawanama ena ishi e rak'at furam kur mafhuga namaduga at-tahiyat in haluga ena de sajida kurahu shikame mi imam bukhari imam muslim rawakarwa hadith ge murad den imam bukhari bidalwani qala umar inni la ujahhizu jayshi wa ana fi as-salah timan kale igfanu namaduga hunnawa haluga timan kale igfanu ge lashkar tayyar kurawmoy ema lashkar tayyar kurawmi hituga hinga amal take hituga hinga fikr take khayal take egmane ki umar gifanu namaz fulgo honno nikon mi lashkara be khayal tan as lashkara gule kanta kurwani kinetto kinakunto e khayal tan umar gifanu ge hiplan are komegas mi hadith rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam garihum warid fa ma hadith ge haditha be to umar wahdakum bidaloni idha nudiya bis salati adbara ash-shaytan namada gwale vijiya nani bangi de vijiya shaytana furgasdi filanduane وله ضراط حتى لا يسمع الاذان ان بانغي غاد نيومتك فيلن دواني ان فرغس فراتم وا نرم دا حالوگه ميكما مد علمر مي بدالوني مي با نكتم شيطانا كي با نكتم بين علمر بدالوني اي ام حقيقه غاوس حقيقي وين انگه حاشغن نكون نكتم كي سابكي القاضي عياض بدالوني ايهم حقيقي با نكتم كم غا بل بدان سابكي الشيطانا كي ايهم حاشغن كي جسمك agon menge jisma tafatna sama jismenge hema ina gashiganu efada echen nokutun ei egotugas dur kamenno ei ekame anekame ki mitanga shaytana ge murada ki iblis den bayin almeren dekoda kanwa gotuka insina jinni gitere ge huriha shaytana us migitere wadage hinga dane ennama is haqiqatuga mi hadith ga mi asfa shaytana ge murada ki jinni ge shaytana ema jinni ge shaytana iblisa ena ge awanun as insanuna mi waswas deni e waswas de taketi waswas de jinnita e jinni kam ga hemene shaytanunta e shaytanuna bangi ga adiyumun esormen filan duwani filan duwa wagutuga esormen duwani mifada halige kon halige to emihun ga hashin emihun ga faragas faratum wana kun halige wana ramun da haluga den mi wana neramun dani kiveganto almeren vidalwani ekashigem ve emihun e bangi adu nuehumattaka bangi deke ad mi kan deke namad deke kura nafratun ekam ba nuruhun derekam bodukam e bangi ge adu nohimattaka mihun gastuga gadakam kura kam ekashing ve nuwata bangi devetive e bangiyamad ihanatir kon hita ihanatir ko hotum gotun emihun kura kam ga vedane nuwata bangi ge adu yumun esormen na birun gos ekantan esormenge kiben hingani kam vedana esormenge eves qasden nati komegas mi komegas e بدانه كمان كما يقول من أتي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم خبر دبيمة كان قبولكم سابق الجني نبي خبرت الشيطان نبي خبرت يقول من حسيتك إنجيني كنت كنو إيه غيبك كنت كنت إنجيني كيرت القرآن رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم سنتك كنت كبي خبر أسوا كنت إكترين إكمل مي كما يقول مي شيطانا مي دواني مي حالك بانجي أد يبماكيها دينها بانجي نماكيها أنا كأسر رنان معناه كي أسر إكتر كبس mi mu'minun hegotuga tibe mi dulen nukurana hegotuga tibe mi dulen nukurana bangi ha nimay ka anika annana asa esor go masaka fashana anikaves qame dewma akiga anikaves esor filanduana qamen ha nimay akiga anikaves esor man annana as faswas dem fashana namadan hunner waswas dem fashana ade waswas dem fashana enaga masaka ena qur'ana kitam salih mi ekabes enage
ඒන මේ වස්වාස් දෙමුන් ගෙන්දා මිහා දුලන් නුකරන එහෙම වෙගෙන් තා ස්නාවඩාගෙනවා කීර්තිමා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වස් වස්වාස් දෙන මට්ටක ජිනෙන් ආස් එකලේක ෆාන හොෂල් ගතුමු කුමස්තනන ෆදෙන් හදීස් ගා ආස්මන එකලේක ෆාන එසුර්ගේ කරුග හිප්පුවා ඒ බාරකොල්ල මුසබුන් එසුර්ගේ කුළු දියාවගෙන් එනුකින් කුළු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අප්ල ජීවන කමබේ එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ ෂයිතාන් දුරන් නුකරේ එහිම දෙන් එහිමිය කියන තදෝ කුරානේ එහෙම එසුර් ආස් නමාදු කුරා වගතුගා ඒ නමාදු මීහා එකහැර කුරුමට්ටක මසක කුරාන ඒ මසක කුරා කුරුමුගා ඒන ඒ මීහා හඳාන්නේ තුන කනතම් මතින් හනා කුරවාන බ්‍රාණ මේනිකමෙන් හඳාන් කුරාෂේ මේනිකමෙන් හඳාන් කුරාෂේ එහෙන් ආස් ඒකතන් හඳාන් කුරමුන් ගොස් ඒනේ මේ කුරෝනේ කිතර රකායිකන් ඔලිගෙන් දාමින් වර ඒ වාහක එක ඒ වස්වාස් මතිගා එන දෙමි හුන්නානේ කොමෙගස් දෙන් මිෆදෙන් ඒ රුකුණන් රකාතුගා අදදාමද ඔලිජිය රසූලුල්ලාහි වන් හදීස් ෆුල් කරබනි නමාදුගා දෙසජිද කුරාෂේ කොමස් අල්ගොන් මේ හදීත කුර් සජිදා බාබුගා ඉරාද කරයා ඉම්රානාන කොමෙගස් මී හගීගත් ගාවස් ෂයිතානා කුරා කමෙන් එහෙම ඉමාම් අබූ හනීෆා රහිමහුල්ලාහ් කිමෙන් රිවායත් ෆාවා මෂූර් වාහකේග ඔන්නානේ කොම් එස්මානුග උල්නු ዙවානකු එනගේ ෆාසාතක නොත මුදාතක තනගා වලලාෆා ඒ වලුලි තනෙන් එන හඳා නැතුනි දෙන් එන එතනෙන් හෝදම් බේනුම් වනි අබූ හනීෆා ගරියෝග ආස් මේ දන්නවනි මේ එනගේ මුදා තනිගා වල්ද වෙජ්ජේ දැන් ගතන් හඳාන්න තිජ්ජේ එහෙම එන් හදාන කියන තොයි අබූ හනීෆා විදාලවා කම්නේ දැන් ආහාර කලේ කොන් කම හිය කොන් දෙනි කිනේ හිය තිතන් ආහාරන හොදන කොමෙකස් අබූ හනීෆා විදාලවා එකමක තිමන් ආහාරෙන් කලෙක්ට් එක හීරතෙන් හදා දෙන මේ මිරේ ගොස් රේ අෂාන මාදෆෝ නිදාලාෆා දෙන් තෙදුවේ වුදුකෝ තාහිර් වගේ දම් නමාදු කුරාෂේ තාහිර් වගේ දම් නමාදු කුරාරු ගාම මුනි දුනියේක මතින් හදාන්නත් තාලාෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඛුෂූරගෙන් නමාදු කුරවත වලාෂේ එහෙම එක්කස් එච්චෙන් හදානකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ખાලිස්ගේ නමාදු කුරවත වලාෂේ දැන් මීන මේකත නමාදු කුරන් ෆෂී හම නමාදු කුරන් ෆෂ්නායි කි එකල ෂයිතාන ආස් එනේ මච්ච වස්වාස් දෙන් ෆෂාවි වස්වාස් දෙමුන් ගොස් බණෆ ෂයිතාන හදාන් කො දීව කලේ මුදාත වල්ලි මෙන් තන ගනු හෙජේ माने कि एन ए मुदातम मतिन हनान को दी गेम वेस एन के नमाज मति के एन दम हुट्टा कनतिन एन हम हंदाम माके नमाज ने मादाफ एम दिन आस अबू हनीफा करे वा के दने अबू हनीफा दालनी ए शैतान आस कले हंदान को दनिए ए नमादुगा एन हुट्टा नुदिन मट्टका एन हंदान नितफावा एन के मुदातम वाली दन मतिन हनान को दनी एम शैतान आस हनान को देने इल्मरिंग अब विदाल බයිෆාර ෂයිතානාගේ වස්වාස ගන්නානේ දුනියවි කන්ත කෙනු අමිල්ල එදුම් වෙර ශහවත්තර කන්ත කෙනු බයිෆාරන් අන්නානේ බයින් ආයතෝගේ මානය බයින් හේයකන්තක රංගලු කන්තක රංගලු ඛියාල් තවසන්නානේ කොම්මක ෂයිතානාකි එද්දරකුන් අන්න සොරෙන්නු ඒසරක ඔන්නානේ එත දොරකුන් එම ඒන ආස්සක රංගලු සාලිහ් මිහි ගාතක නුබුනානේ නමාද හුට්ටාලාශකේ ඒ නමාද කරු හුට්ටාලාශ වුණේ ඒන අඩුනහාන කංගේ අධිහමයි පදෙන් ඒන නුබුනානේ මිසාලක फुटबॉल देखे लोग नोमिया कार में मैचिंग बोतन नु है नुबनाने एकमको सालिह अलग गात को जे एन बस मुनफान खले हाद रंगले हाद से खले तिन माद कुराने बला बिलाश में गाफिल मुले मी होता खले तिर रंगले नमाद कुरार योग्य स्टेडियम को खले लवणी हादा मी होंगे गाफिल कम बोडे मिखाने को गोता एन के रंगलुकं एने बोडा कुरवाफा एन के हितन एन के मोळकम वद्दाफा तिन एहमी हुन दक्कुरवाने एहमी हुन नुबाकम वद्दाने बला बिलाश मिहार दुनिया के मीहु गाफिल मुलायद बला बिलाश मिहार मीहु सुनता इदकुल मुलायद बला बिलाश मिहार अल्लाह सुब्हानहु तआला के मते मीहु गदान नकरात मिकाल गुगत तफात गुगत एगगत का देगत कनो तफात गुगत शैतान नान एमा अलगन मंजेन शैतान मेतगा वर फरवातिरवा कमेगस अलगन मंगे पॉइंट की मिफदई शैतान मी वसवास दीगे मी ख्याल तन हित गनुवागे मी दिगुदे मिगन दियकम गावेस नमाज बातिल नुवाने ई अलगन मंगे पॉइंट की दनवी अलगन में शैताना अलगन में गीता वद्दा वसवास तकुमिस नुवत शैताना नुगले अलगन में ना हम अलगन में गे इंसान तो बिया न्या कुरागत के मति ख्याल तकनने शौकान विदालनी हम इफदइन अन ख्याल तकीवस मिफत वसवास तक हम अनेकत बलार हम मैच के बाती एक साबुन नबस नमाज बातुल बगिन नुदाने एमा हितु के अमल की एक साबुन नमाज बातुल बगिन दाने दाने चनु मी हकीकत एकमको एहन कमगा विस अलगन में बलन जेने अबदुस खुशू अमेरिकन नेति कुरान नमादा खुशू अमेरिका एकी कुरान नमादा मी वर तफात देचे अलगुन में नमाद कुरायर का तफात एहिं कंतत्तम मतिन हना कुरमो तफात एचित हितन अरोमुंगस
namadu nimma life kam gawana namadu ti kureifa rangala namadu kurevejia e namad e farda namadu kam gawana den alun kura kan dujhene algon menge wajibati adaifa innames e namadu libena thawabu ikkala khushu amerikama Allah subhanahu wa ta'ala kanu kurma aki kura namada barat tafatwane emmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurabani awwal shay'in yurfa'u min hadhihi al ummah al khushu' hatta la tara fiha khashi'a imam tabrani riwakraba adi hadithga adi Sheikh Albani min sah hadithaka man ma fa min hadithaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurabani Abu Darda ki riwayat ma hadithaka rasulullah sallallahu hadith fil kurabani mi ummatun emme furtama ufullewene echki khushu' amerikame mi ummatun emme furtama ufullewene echki khushu' amerikame egatun khushu' amerikan ufullemu ummatuga khushu' ameriku nufinigenda darja khushu' amerikan natigendane emima khushu' amerikan Allah subhanahu wa ta'ala deke birgatun namaduga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tarkama akiga iklang hanumukurum matiga namadu kurum ema mikanta netigen diyama den algon men pura namadaki ege quality bara dan echekavane dabbegen gos ege thawab univegen gos ehin adaga khushu' arkama ki qur'an namadaka ala bala erga has darja da namadaka begendane emima algon menge wajibe ki abadu ismi shaytana waswas dinkam gavis awhan e waswas takon salam avum adi en tafatu khiyal tan algon menge hita bedikam gavis e kanda takon salam beganege ama mikurani namaduka mi namaduka mikurani Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikrukan awan hita genesge namaduka khushu'ar kan alun amra genu e khushu'ar kama ki qur'an namadaki barat thawab bud namad kiya thawab bud namad rasulullah ikwan hadith fil karvani uqbat ibn amir riwakra wa hadith ga ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه حديث كربني إبس مسلمك أين وضوءك أدي وضوء كرير فريهم يا وضوء كرام أن إم رانغلا مانك فين جسن جه حسابك غنونتا فين جسا أدي فينهم إسراف كرام كانلا إم رانغلا فريهم يا وضوءك دين ena namadu kuran tadwe enamadu kuri iruga ene enamadu ga kiye echeti danna haluga manaki khushu' arkama hakiga enamadu kofikam ga wanama ena enamadu nime iru namadu nukunna iru enage mammage badun nukuim fadain nuwe nudane manaki ebbes mihako mifadain emme rangal furiyam gotuga wudu kofa khushu' arkama hakiga Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurma hakiga Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulenage hitaga babage ekanange dhikr kuramum ene kiyenu ke echin ige halaga namadu kofikam gawan ena enage huriha fafai nufuhavi nudane mi khushu' arkama ke namadu kurumun libe thamab ad khush manaki huriha fafai fuhegendani emma huriha fafai fuhegendani mi baram matweri alkamakam mikam wative bara sawab bodu alkamakam mikam wative emma mi igati khushu' arkama ki qur'an namad ki baram bara ege dharma athwa bod namadekam demmi khushu' amerikan kudavi waraka namaduge agu dabbane namadun libe sawab kudawane ema Ammar ibn Yasir riwakarwa hadith ga rasulullah ikfan hadith kurwa kama ikfan bidalwani Ammar jidalwani sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 10 salati tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha Ammar ibn Yasir bidalwani radhiyallahu anhuma timankale rasulullah ikfan hadith kurwa timankale ikfan awde ibadagate bay mihun namadu kon nimigen dairu ena attaka ena kuri namadu ge diha bakola ebba menwi nuliyebe bay mihun nan emihun kuri namadu ge no bakola ebba menwi nuliyube bay mihun nan emihun ge namadu ge abba kola ebba menwi nuliyube bay mihun nan emihun ge namadu ge habba kola ebba menwi nuliyube bay mihun nan emihun ge namadu ge habba kola ebba menwi nuliyube bay mihun nan emihun ge namadu ge fasba kola ebba menwi nuliyube bay mihuna emihun ga namadu ga hatar ba kula ba menu no liube bay mihuna emihun ga namadu ga timba kula ba menu no liube bay mihuna emihun ga namadu ga deba kula ba menu no liube ad mi wala ki begato bay mihuna namadu kurima e namadu ga thawabun deba kula ba menu bani ad ba mihuna ad evro sunengos timba kula ba na ba na hatar ba kula ba fas ba kula ba engos die ba kula ba me mi wala ki begato mi khushu' erikan kudoma ginoma edem dugo itafatu ema imme furiham gota khushu' weri kama akiga namaz qur'an ema furiham gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwe namuna egota namaz ko fikam ganama ene namaz ge furiham thawab li ben ekam ekal khushu' weri kan dabbima ene
දෙබෑකල බෙ දබ්බෙකින් ගාදාන අනිකාවස් බඩ දබ්බීම තිම්බෑකල බෙ දබ්බෙකින් ගාදාන හතර බෑකල බෙ දබ්බෙකින් ගාදාන එහෙන් ආස් බය මිහුන් නමාදු නුකමෙන් දාර එනෙට්ටක ලිබේ සවාබකි එනෙට්ටක ලිව්වේනි ඒ නමාදුගේ දෙබෑකල බෑ මනකි නමාදුගේ සවාබුන් හකීකී සවාබුන් එම්මෙ දෙබෑකල බෑ මනුයි එබ්බෙස ඉතුරු එපිච්ච නුලිබේ මී ඉංගනි khushu' amerikan kudamu namaduge samabu kudawe madugen dakan den abul yusra radhiyallahu anhu vidalwani anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala minkum man yusalli as-salata al-kamila wa minkum man yusalli an-nisfa wa min والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر ابو اليسر دالو رسول الله كان حديث الكربيه تباميهم غترين بايميهم تباميهم غترين بايميهم نماذ فريم يكري adi tibamihun gutaren baymihun namadu debakula bekure adi tibamihun gutaren baymihun namadu timbakula bekure tibamihun gutaren baymihun hadar bakula bekure baymihun fasbakula bekure en as mi hadith karwani baymihun debakula bekure admi khushu' amerikam kuduma buduma demeduga horitafatu ehma algon menge wajibaki khushu' amerikam matiga namadu kurma algon men aada kurun daskurun egotan algon menge nafsu tarbiyatu ko heenu mikam medana undugo kamaka enames mikam algon men aada kurma kura masakatu siratu karwiya Allah subhanahu wa taala algon men thawab debane mi khushu' amerikan genaw mattaka algon men kuran jehena kamaki namadu ege friyama gotuga kurun namadu friyama gotuga kurun medannawani namadu kuran onna gota namadu kurun by fara botala laf nittala laf algon men kya gota namadu nukurun namadu ge sajdiya ruku'a friyama kurun by far namadu avaskon kurikam gaves e ruku'a sujuda friyam wagotan avaskon kurun e masaleno ennames namaduga e itminan anna darja e komme rukunega madakuran jehena ehma egotan namadu kurun e ekame anekamaki namaduga algon men mi anna khiyalta dubbale veto awadas namada badjiya namadan algon men fashafiya Allah subhanahu wa ta'ala gematin dhikr kurun fiwa ehin kan tangitum huskollum ehma midenne fadain sajidaya ruku'a qiyama mikadata furiyam nuko qur'ana madu e Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurban namadu e fada namat qabul nukurba eruga algon men enama e fada namadu ko fikam gawana e wani ha mulim bekar kamaka ehmege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al-qurbani aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salati hadith qurbani mistaun getering emme mistakum wakkan kura egiteren emme nuba wakkamaki namadum wakkan kura mihunne namadum wakkan kura mihunge wakkame den ashabe ko danone qalu ya rasulullah kayfa yasriqu min salati mihakun aynaga namadum wakkan kura ne kom fode kun toy hadith kuramani la yutimmu ruku'aha wala sujudaha enage namaduga ruku'a sujudu friham nukurume aw qala la yuqimu sulbahu fi ar-ruku' wa sujud enama namadu kura iruga enamaduge ruku'uga adi sujuduga enage burakashi hamamako tedunu kurume maneki enage gudar rangala frihamuge kuriga sajida bettila tedwa kam gawanama eti ena sajida rangala nukurevi hamegota ruku'an hama dirwelafa enage gudar rangala hamunu unnako hulu enage hulu rangala e jehen je hisabuga nujulnako anekala jahafikam gawanama eti enage ruku'u friham nefa ema efadai kanto kura mihunaki ei wakkama gotun emme nuba wakkan kura mihun kam ga mi hadith ga mi safewe gendani emima algon men jehene namadu kura erga mi namaduga itminanu ge daraja hime hanu hime kama hiya majhun ana daraja komme rukuna gaves madwela ehnu wiya algon men naka e namadukum sawabenul bene namadu min je darmenul bene hemmega adikuwato namadu qabula bis nukrabene hemmega abu hurairah rawakarwa hadith ga الشيخ الألباني حسن درجة حديث كما نما في حديث أبو هريرة بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكرب كما إن الرجل ليصلي 60 سنة وما يقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع حديث كربني ميهكو فهرجا enas fastolos arwanden namad kurunga watiga demuri kam gavies enage kiben ebes namad qabul nukravi hinga dane ei fahariga ena ruku'a furiham kurikam gavies enaga sajida furiham nukure enaga sajida furiham kurikam gavies enaga ruku'a furiham nukure bisna wadaginwa mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul ga misal jesoni fastolos arwanden kur mudate no fastolos arwanden ena namad kurane namad wattanla
ekama ko ene kiben ebbes namade qabulan nukrave kivegento ena ruku' furiham kurikam ga be sajda furiham nukre ekam sajda furiham ga anam ruku' furiham nukre mane ki ruku'a sujuda furiham ko gen nuni namad e qabul kurve namade kam gen nuane namad qabul kurve ne ruku'a sujuda furiham kurve gen e nuni miya e namade ki qabul nukrave namade ema algon men namaz kura bisnan jehena namaz kurmaga algon men wagut hedu kofimu e namaz taka burataken uflaimu wudu kogen miskitan asim ekamago e namaz ko nimunir ad namaz Allah subhanahu wa taala qabul nukra wakivento algon men e namaz ga ikala ruku'a sujuda den hene misrukun da furiyam kurmaga ihmal bima ima bekar masakkate ima mi kamoga algon men haqiqat ga bisnan jehena ennames hanan kuran jehena kamaki namaz lui kon kurevidana avaha kurevidana ekamaku namadu kura irga mifadain ruku'a sujuda furiham ko adi hen rukun tabbes furiham ko fikam gawana murad kuri Allah subhanahu wa taala e namad qabul kurban kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay farang buri namadu furiham ko rabbafa namadu lui ko rabbafa adi bay ashabe ke namadu lui ko rabbafa bor algon men kuriga algon kiige hingaje Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu kurabi namadu ga leifan amugate ga ashabe ke dosor namadu kurabi ko ngole bigota tafa tuko tankole avasma kurabunima klekfan ga fahpul gati befon shakwa kurabani shakwa kuru me befon vidalwani Ammar ibn Yasir jawab debani tumaka lekfan ruku'a sujuda fram nukurabam heje befon dane ade ruku'a sujuda fram kurabi dan Ammar ibn Yasir vidalwani tumaka lekfan Rasulullah fan arihum iwadang nawa mid'a bas namaz wa kurabi mane ki e awah kurabi kam ga yes e ruku'a sujuda adhene musrukun tafrim kuraba etume nan ga daraja mad kuraba kurabi e namaz ma sahha namaz ko khushu' arikan geno matta komme namaz ki bara diguna namaz ka waka noje nikan lui kan kurbe namaz ka bes khushu' arikan geno dan adi ma ruku'a sujuda frame ko mis kurbe dan ek dalil ki kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam am gotega ekle fanum bain namaz ta am gotega lui ko kurabani medane fuderege halu minega ama kurabani eketren en namaz ki fatis namazuge sunnatu ge darakai fatis namaz ke sunnat ke darakat ke mi ma begimwa itru begimwa darakat atiko wat rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam nawafil ke terin emme bona hamiyat ke madba ka woni fatis namaz ke darakat sha bitresha imar aish tikfan bidaloni lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadd mu'ahadatan min ar-rak'atayn qabla as-subh rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam aish tikfan bidaloni nawafil ke terin rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekamakan ekame abada daimi gotega kurabman embe boda ahamiyat kame debba kamaki fatis namaz ge darakat wurin bodan mikamuga migotan ahamiyat kan debba en ebis namaz nuwe manike edarje rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ahamiyat kan debba namaz mi fatis namaz ge darakat ki ennone ki begento ekle ikfan hadith ful kurabani ashfan debba karba hadith ga rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha hadith kurabani fajr ge darakat ki muli dunya ga baha take chikbare matwire gamba hewe gamba darakat ke mane ki muli dunia agu kollafa dunia ga huriya khazana taka huriya kin au kolli kam gamis mi darakat ga aga ebar noe ikon darakat to ifatis namaz ga sunnat ga darakat adis ekle fan hadith kurabani huma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a mi darakat ki ifatis namaz ga fatis namaz ga sunnat ga darakat ki muli dunia berent makle fan ga rihuga nobet kam bod darakat ekame ko midera ka rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam qurbani mara luikom hafsa radhiyallahu anha bidalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr qabla as-subh fi bayti yukhaffifuhuma jiddan hafsa radhiyallahu anha bidalwani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam fatis namadu kurin kurba darakai fatis namadu sunnat darakai temun kamana ge koluga kurbe e kurba irga fisari luikom e darakai ekle ikfan kurba kam gabiye ad rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ge koltaki kotir koltake ema ekle ikfanu eki doho nota ekire ekle ikfanu ge eki am kamenu arihu re kurba irga hafsa ikfanu mi vida alone mi khabar debani ekmana garihuga ekle ikfanu re he de kurba irga ekle ikfanu kiben kanta hinga goy mi fatis namaz ge sunnata gulge fatis namaz ekle ikfanu niskita nokmadagat kuriga sunne rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hafsa ikfanu ge kodri koluga kurba irga fisar likon e deraka kurba kam gabe rasulullah hafsa ikfan radhiyallahu anha mi dalwani din mi hadith riwayat debani nafi' abdullah ibn umar kiben nafi' bidalwani wa kana abdullah يعني ابن عمر يخففهما كذلك نافع بidalwani abdullah ibn umar was mi deraka kurbani baral lui ko shay mi imam ahmad adi imam bukhari adi imam muslim rawa karo hadith
دين عائشة رضي الله عنها بدالوني هم إمام بخاري إمام مسلم راكر وحديثك عائشة تفان بدالوني رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. عائشة تفان بدالوني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم فتسنماد كوريغا دركع كربا إيروغا إدركع لويكو كربا كم غابيه لوي كربو مغسابون لي كربان بوركم تمن كمنا أباي فار شكوى إدركعتوغا إكليغ فانو فاتحة الكتاب سورة الفاتحة الحمد كيوا بدالو باوي نوت نوي كيوا بدال نوي باوي ما سورة الفاتحة كيوا بدالو باوي نوت نوم باوي مين تمن كمنا شكوى درجين إنماد إكليغ فانو لوي كربا كم غاوي معنى كي إنماد كون نموالب में आवाज कम गावे එහෙම දන්නා මෙවලේ චකි නමාදු අවස් කොබ්බස් කුරවිදානේ ඒ නමාදු රුකුઆ සුජූදා ඛියාම මිහුරියා රුකුන් තකහ මෆරියම ගෙනස් ගන ගෙම්බස් නමාදු ලුයික කුරවිදානේ නමාදුගා ඛුෂූ වරිකන් මරංගල ගෙනස් ගන ගෙම්බස් එන්නමස් අදන් මෙන් මුහිම පොයින්ට් කි නමාදු අවස් කුරුම් ගොස් බෝතලාලා ෆනිත්ලාලු නිත්ලාලා ගොත නමාදු කුරුමකුන්නේ නමාදු සහ නමාදකම් ගෙනවනේ අද එෆදයින් රුකුઆ සුජූදා ෆරියම ලක කුරාන නමාදකි කබූල් කුරේ නමාදක වස්නවනේ අදින් පොයින්ට් කි kurim wes denna hadith gal gum mena dalil gande faday namaduga hitan arafa bangan da ikiti sabunna namadu batul wegen nudane sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.